media ahwefo mema obibia akwaba ede eba yedwumedie so na abusiafo enedeye awosem a aba beto yapro eso enamede eba aba besommo sene ese na efata na wonsusu wetimi ehunu de ekoso ewo man a yewo mu ani wiase afana enyina na abusia enede amene wo ekase ede yede ni ekokopiemu anase yekokohwe eye yesinicha adwuma no emu a esu a chetegana fo dodo na esu eje esewani esese yeka ede echo enese yankasa ye papa midi edeken aboaji brenya adodo na nim se eja brenya wada ne benkum eso waka nchine ego abra aduane esiso na se de mu amonim no owo de nim se obia ebekọ owo edamansan kom no owo atwede soso baako enyeden emfro nanso so enya de se obi ete wono ma wo bedwen se enemewu ochina mewu anase dabise ena mewu enuti ne ene chese mebo amane ama mabusuafo anase menamfofo ma yonkofo yede ehunu se dase ena mi befri atasefo asase isu na chese ebo anase ebetu wo mo ebofri mu krampo na ankwa ye eye yawo amfa momo nanso so ye se de yentimi ehunu na yentimi enda ye ho esu enti na chese enya bebo ye nsade a na adane awreho na adane esu na adane adwajo saa na chese ebusuan wudi wani ekokopium ewo Kumawood movie no emu ede na chese wo mu esususu krampo na wo mu ntimi enyeden enjai enhim emanu enye sanse papa yi wabone homodin pa eye eba na industry ni mu sinitwa emu a papa no bone homodin ye robi a wode bema no bia no chese o play ema na ye fe o play ema na ye nika o play ema na chese wa kwasa wotie echi a edo eye wo concert unsusu betimi ayede akwakotwa eye sininu ebi na ye source a wo mod information no ebebesum ye no echi ma na chese papa yi oyare emretia wa ebi emu chese ye na no hododo no ana chese won feel okay eno na nam so ema chese numu ano wode afamu ahwere eye ne kra enkwanti yentimi nche se yare a ana b ana c ena chese eje ne kra enkwa ede na so eno ene eye ne ntia babeto eye yapno so yihu ni se na wo yare kakra no ho edodo ni ntia eno na nam so ama wa free eye emu na ye papa yi wo mo echiuma ye movie no mu de ne wetwa ni bebre one ejako mu lewe mu ye miliabobe mu na na mama gbam asiesi edu wo mo mekeka mo kasi mi godi ni de na ebusua ebeche ankasa a chese wo mo ekai ne modern bo mo kai na wo keka na mo kai se de na papa yi wotu ne hu disi wo edi eye ni djuma na chese wo mo hunu de wo mo enka emfa enche eye papa na chese akwakọ ya arewo sem na de nti asese ekrampo no wo mo su a wo mo ntimi enya isu ni nyina eye se na chese enche bia on the 17th of September and I papa ni din ede kohwe wono so edane na chi ede hwe ban a chese no nam so na wo mo ensu wo ho sanse papa yi wo have some mal stroke bi o yare ye ma no nto oba bonten be solicite for fan sika no won kro ne ba a chese nkofo ekọ ne nchen ne kokasa ye ana omunim se chese na ho dinmu a enesa a chese on the 17th no woda ni benkum eso enti eno ye awregosam a abo wo ma jese wo mo ensu emfa ewie ya ye papa ye ken boaje aboaje ye brenya enso so ede ne de ababa bebomu na chese mienu na ababa sum ye Kumawood ye actors and say actresses na ma se de wo mo cho wo mani baby a enye ye chese ni so no eno a na eba wo mo hwese chese nyankopon a ono ankasa wo chichi nipa re no obetimi aba bechiche eye wo mo ere na wo mo ka krampo na chese wo mo re krampo ensa emfie na anu ade ya 28th year yi na ye papa na Kwame Ampadu wono so edane nani ede kire eye eban wono de na chese eba no eye high life music no emu a wono so na chese wo dintintiman pa ewo no enti wo mo tenase na wo mo dwen efri eye papa kohwe ewo no emu na wo mo de ba de bebebe piemu ewo eye papa na Kwame Ampadu edi achese no mpo de ye nansin ye na mbe na miense ye mu ani na sese ye papa nsusu edi eye eja brenya nsusu de aba beto aso no na chese amaga na fo ye no aboboso edi ama omo dwen ho a wo mbusa se aden na ekoso na den krampo na chese esie odo se wo mo efri mu no nyina nsusu no wo mo ni
ayeden afi a chese ye beka se wo ma bobra na e de aduru eye wo mu mpani fie so eye kakra nanso so omo nka bi enhyemu se sankrofo yi ebetimi ayeden afiri mu chese wo mu efiri mu e de ekona chese akwakwa ye arogosem na aba ne sei so de na chese eye wo we eye nkoja to bi a na chese account so ye si aka na ntu na akasere nti na chese wo behia se ejamfo ne adofonom wo mbetimi do wo mani apiemu wo jabrenya abusua ene ebiemu nso so no na dofo enkonko chichire abusuafo a waja wo mu awachi no erem na ye Kumawood star ba kwa chese wo no krampo de o take it to one ankasa ne official page so ebebe kan ye ma Ghana fo nyina nso krampo ehu ye ebie ye official Lowin ai ye nua bema Lowin kwajon cancer Lowin no na chese wo ba ye a wo chese wo de papa yi emfonyi ebebe to abonten na wo try say oh papa rest in peace and God be with you. I just want the emoji womu esu ede eka eye ehu achese aka womani etutu ede aka eye womu ensem na nsem we beto odwa no na dodo na eka se yes say ne de wowo no de eye de ekoso owo no de obi a ekọ ne kakran enya de se eye se ahosepe ana se eye ni jesu obi be ye de ebefiri mu na nso so ye Kumawood ana se movie industry na mu krampo no womu susu se bi na ekoso a enkoye bibi mom na ekoso anyede enkoye emfa emo anu ntino ema wo mo ehwere wo mo stars akodo na efiri mu odo se nipa no wanyina du ni mpani fi so krampo na ye dan ya wo mu ne se nyoma bi ekoso na sente mo beka ya Lowin ne nkrofo bi enya some issues bi a wo mo etage no azinse wo yusu juju ene de brain crofo star ne wo mo shine na se ne de keka eye ehun. This is not the first time actors and say actress no ebi ababonte ebe complaining of enyoma ekoso ewo wo mu ti ni twa no emu a wo mu ni se eba no se ye tu adu ye wo bibie yi wafiri honum na ye de enya bibi dia eye de ekọ eye so ye mfa ye ni nkonkonko pie mu enkase ebi enu nti na ama ene de eye ejabrenya wato nananom ewo eye ensiedo ede na nsuso se enya ba ni se nsuso de na wo se nya de ye nsuso ye nka ye nhwe honum nsuso ni ye nkase ade na mo nyina mo ye ne eye adwuma eye ade atese mo nyina mo de eboa entity ni enkofo release stress ama ebinum nso afa afutu de ede aye de afrimu na obi anso wo ne talent na obi anso wo na adom anasa achede nyame ede adom no na odi edi ni dwuma enso ede na hu nya se ye be yi obi de afri wo no because o se wo pese wo adom na wa chede na wo no eba abontin se nipa no wo honum na ebeba abontin a ebeba ena nipa ni wonum na ebeba abontin a ebeba ena so ni wona emma nso anyede emma enti mema ye mfa nhye yetirimu sem ye ne obi di dwuma enti se nipa ni mom afri wonum a ena bema me nso ma ye de metimi akoso anase nipa we eni wonum a ena bema me nso yetimi aye de ehunu eye memidwuma anase me modern bo a mebo se nipa na woni ne ye adwuma no wo show na wo steady wa wo husa wo bo homodin a wo be hu ena wo mbo homodin nso a eno nso no wo be hu no enti sa enwama ye tete a na se ye hunu se ekoso no ye besre ye be na makonya yi so na ye de asre se moma ye entimi nto ye because ye obi adoma chede a wo ye de wo exhibit amagana fo ehunu na wo nso no nso timi patronize wo movies ene de keka ye ho na se mo de batum hu adu na wana so na se ye be hwe eye stars de a na ne mo nso na amaka no na mususu no ebi a wuyi nipa na free wono no ne fan na wayi na free wono uba o meme ye ti se de wono na ye nti anya de so oba be follow ana so oba ba be show enti uba bi a wudi no na wadi wule mu na wa ye wa de se ne ese na efata na abusuafo ye di aca no na tesara wo sama aba beto ya pno eso eno no ene se ye papa Ken Aboagye Brenya adodo na nim ne se eja Brenya wada ne benkum eso a chese akwakwa ye briche kase de abo Kumawood movie industry no emu na chese ye bena makonya iso ni ama abusuafo so yakọ ena hwede se nyame ena de ema ono anso so ena wagent wo mo emfa na asem echiche wo mo ere na abusuafo ye di ese no so agent hwe fan sem yi no obetimi de aba beto edwa ye comment section like a video not share on all the social media platforms and so now follow you on all the social media platforms now share efama afofro na wo so entimi enhwe bi so subscribe to your channel na and also so yeah efa ema ye media ene ekia sikapa that's na ye besan edi ehia ebi makram.